Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Pius Marwen MLA bad MDC Karanikor constituency haka kanyo tadi ukala lingkot arja arpusan ulah yar dalade Shakilai tali kishnong jong constituency bansami ki work order ki balakot baro shakalai pu arlak tingka ki badai lingba ke MDC scheme. Uba Pius Marwen ulah yo bansam lingkong ya work order ya kishnong dirang ke bashipho lak tingka nong kalong khat arlak nak benta banshna ki dorbar hall bat ke wepat ke work order ya kishnong nong na kabashi paulak tingka nak benta ban penpoy ya ka umbam umdi kumban shipun kin mau ha usnam baladap uba Pius Marwen ula no jingerap ar paulak tingka nak benta ban penpoy umbam umdi ya kishnong nong na henrei kani ka pisa kam shimladap kumta uba Pius Marwen ha ka sngi ula aibyang sa shi paulak tingka ban pentikna baki pai ba nong shong shnong kinyo ano ya ka umbam umdi ka babyang. Pada ka scheme kepada na MDC scheme pisa ka babanghang ne shipaulak tingkah dengan IT hak ni haki nong ilam juga nong kalong boleh MDC scheme kepada biasa shipaulak polak nila de ba de shipaulak pat teng susuk ban perpoy hak ni ka hak ni ka ire hi bro ka we di ngakot ya i babok nama kapon naliang ka office jong ka sansno ibala sene hi ban kum ka wo order haka kateng jong i dengan IT no sendon ya ka wo order kepada si pulak tingkah mentah kesini wan ne po kasun nongna hi bro ka we tingyo man pendap ya ka exam ya ka MDC scheme kabangiyo ano po ka MDC live pulak kaba nisa mata kasi pulak ka double hall apo ka sinong dirang pulak apo ka yung kalong pati pulak ang ne apo ka area nongna kabahap ka satli sinong kaba niyo benteng koy hakne kasno kupa na kare kasno hakili ki por ki baladep kilap tepat janga hakibapun pa ilyang indai tak area nona andre hako ka konsulsi hi bro wei apagi pai hakibun ba ki benta ala kiliang ki surok na kiliang ko umbam umbi iling school kajaka sumar yui de ki benta apa ki ba kuk siang siang jadi ki hidup sem ke jingai nanti ki jonga kabala kabui kabo kabang adon kumbang ala kular mat pejbahi apa ka konsulsi hi bro kawai bangami syakmat menjele ini kam menkit ini kam pejba manawara ya kacikla karoi kapar apa ka konsulsi hi bro kawai teknik hidup sem kaba ngalong mat ikam kabang ale apa konsulsi ngaju ong hi haki snong kisnong kaba ya kene ka kiten ba itrasnong kitip ha ya ki ki kam kapangala trei kapa ngalawara ya kata kecingkela kapangala ai kisnong kitau but hakini ki rustem kaba nakrian ki pajbaru ki sakhi ya kata abangi phai ya kasu abagi phai ya ka jaka sumar abagi phai ya jirul kam ko kisnong kitau ki yung school ki committee hall ki jaka ya kejat kisnong ki bam pat poilai nang ta ki badan le kai ki we ki benta te kumba pi ba hakilat pathai kubor haki sngi ki por ki baladap kina padap sibor ba ki program apo ka konsulsi hi borok kowe pan ka thong ka jonga kalong ba tumu ba nginura ya karoi kapar hakilyang barok naduk ka surok ombam kumdi kajaka sumar kajaka pule ki kamile kai bat haki we ki pentaru bergi ba ki pejba hakini ki sngi ki por ka ba hakini ki sausan sngi haba ngaya kalang po konsulsi kisakhe yakta ki kam ki ba nila le berpendap but umdai ka bangi supula hoj don ting ka ba na kliang ki nong ilam nong ane ki pajba ki do jikerman namalwa kamdai ka besuk benwara ki kam perloi haki por ki bal lekot haban ya sha ndai lamba ka jing ya sha ka jongki luksa ko menta ka sngi ka bangi a yakne ka dorbar hol kabala don nyau prabnai kabangalai yakular berki
Indrei nak le juki kila stang bentuk jikirman. Ngau iki nyimdai bentuk jikirman. Ba yai syak lem. Kandon kapor nak kapal jupi kan wan ai ka wok dar hapok kasnong kathau ka jupi hakmat ki pejpa nong chong snong hi. Bet mata kasgi nak yang ki nong chong snong. La sakhe ya kene kacing ai wok order jungi nak kapta kene ka dor bar hol. Bet menen ru ngidang yo men pendep hang tai hapok nong ba nong sarin. Kasnong sarin pe kanong sarin ru kasnong kepala he ladon deki spak tam ki dunia kepala ki rurba ki ong banggas nong jungi ladon deki spak snem tam dari tang ka jing tor bar hol ngindon de menen men miet hang tai apo tor bar snong sarin haki nong yalam snong al ayak tu ka wok oda dikum jo akini ki snong kiba mentaru kiba nakle du kiru ki ladon deki spak kilong yeng de kidon ke jing so benyau lemar ba tang ka ying dor bar hol tamdon lemar ba lese don ke jing program jo kasnong don ke program ke bana kalian ka sarkar ki wan ber penstu aki peta ki paper apo kasnong ka thau hendrei haber chulum bet ha kisnong ying brew de mata kasi nak le jo kiru kilaya kemen ba kilai yo priang ya to boda bangin priang ba ngin sayo play ya kini ki committee hall ki jongki de habang ni phai ku mong mata ba de ba ko umbam umdi ni phai ki area kan public area nongna de katno kacing kerdo di kila perkepat yang anu usnem baladep ba kadon ka we ka kelong bejuki katan asli sa jan rang thong iki ong nang poi hapo kene snom penyong hang ni snem baladep menang ai odari ki akulak na kaskin na ka district tempata kasngiru ngala ai sa sipulak kita ong ba yang don pre kecing ada sela dan mak dan poi tinggal ong ki ngindei bendok jikeman nginnya beteng nginnya trelang ban perpoi ya kene hang ni snom pejuk kiru padam tai tang ngene ka area ko mangal ong mata apo konstruksi hakini ki area bodar hakit han warsel ndo hakit han tangdolon hakit han trompleng balat lagi pai haki bentak baper pisaki eki cinge apo ka konstruksi gitu ni dari mentah hakini kinet snem abangi pai kene ka balat tu satu kecing wan shop jom tu ka sao mo ko nging dari ka balat lalai la jada ya ko lagi pai kene ka surok ke bangi don jikirmen la sau pausan snem ya kene surok bamon samoput nyimpal yo lese pendat ya kasurok rom ndai banyak kali bangi la penpai nasiliang sasiliang baki pai ba nang ne mata belai samoput belai sabamon umdong kamsu benpun nang ba narani kor ndai nang ne tan sikenta la poi sabalak sanan ko tilangi pai ha paro ki konsumsi ki kam ki ba ngilale ha kini ki ndum tam muki bun ba ndai ka konsumsi ka ba he ka ba ka konsumsi ka ba lese dang don bun ka dang don kambun ki kam perloi ingin pala lese beni ilut ya ki kambaro amde ngaron dikirmen bah ko ikasni bakaran ni kor konsulsiru along kum ke konsulsi ke bah yana jor bet kum ki wepat ki konsulsi kala biang nadong sedong haki yang baro